Hi guys! So, what's up sisters ko brothers? This is Marie. Welcome back to my YouTube channel. So, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-subscribe ko na para lagi mo akong makita. Char! So, for today's video is manghuli tayo ng chicken. Char! Manghuli tayo ng manok. Tuturuan ko kayo kung paano maghuli ng manok dito sa aming probinsya. So guys, mainga na yung baboy namin. So ayun guys, nandito po humingi ng pagkain. So ayun guys. Tuturuan ko kayo kung paano manghuli ng manok dito sa aming probinsya. Kaya, let's go. Keep on watching. Then guys, let's go. Let's go. Kaya magtakubay manok guys. Purok buangan eh. Uy, hawad ka. Excited ang duha. Kawiti na daw. Kawiti. Is poster.
Ay, ito, ado. So guys, mandiwas mamig dakop kay gamay pang naman nadakop. Lucy, o da pa na. Inay pa niya mo ang nirakpan ni isa. Kasi po, mo pa ni isa guys, tiwas mamig panakop. Woo!
guys, gamay among nakuha na. Pero madana ni. Na hi. Hi to my vlog. Hi to my vlog. Ngayon sa naman tayo. Nag-isa na nambilin. Guys, amo na yung litsunon. Litsun. Sila na magpumahal. Woo! Hello guys, so ang gitang kaog balik ang manok dadto. Dadto dana. Dana na gibalik ang tangkaw. So guys, thank you guys for watching my video and see you again in my next upload and don't forget to subscribe. God bless. Bye bye.